Laybat ning flag raising ceremony inyang abak ning Lunes, July 28, tambing yang diniretso i Mayor Vilma Caluag, kareng komunidad king syudad San Fernando, abalaos pamuring apektado ning albog, bang personala midake relief packs. Kaya bereng miyembro ning City Council at ning City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC, pintala nala ning babayeng alkalde, reng barangay ning Del Pilar, Pandaras, San Nicolas at San Pedro, bang siguraduan na miyampang at mibielareng saup para kareng mituran a residente. Kawani king abias, may miyaya naman ng grupong karni, panlinis, ampong vitamins, iba't king city government, iba't kareng donors at personal ayambag, dareng city councilors, adina Reggie G4 David, Angelo Hizon Jr., Jay Cuyugan, Jason Sikat at Elmer Benko. King Meng alabasan na Domingo, balaos mo naman ng relief operations ng LGU ng San Fernando, king pamanimuna ng Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales, reng konsehalis at miyembro ng CDRRMC. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.